Priang sngubhai phi baro shakanika channel ka jongi bat ha kanika video ka bamatasngi ngin pei yakini ki post ki balak thamai hapo ka government jongka Meghalaya. Shaban stang ka video ashko aban pentep ba ngidang shupalat shan yakanika jat video ka bathamai bat lada pikram payu yakanika video pila aban pei yaka nakanika channel ka jongi bat ha kanika video nginare lani ngi kran nakaktin phareng tangba ngila airu yaki kentien kasi hapo ka screen jang video karang ba pens ngoto bangi kran shpang ka tingin sa penmi susu kum kini ki jat video ru bangi kran naka phareng tangba haman kini ki video ngin ai yaki kentien kasi hapo ka screen karang ba bor khoi kilaban ngoto bat kilaban pe ikini ki jat video te mentapan ngin pe no ikini ki post ki balai thamai hapo Meghalaya yakini ki post kala pelat daka Meghalaya veterinary hauni banai June arajar apoi ki kerteng jung ni post kilongum ni project assistant bat ka data entry operator naga benta kini ki post bala pelai dagan ka Meghalaya veterinary kandan ka walk in interview hau khandai tarik banai Julai arajar apoi ki details kum ki age limit bat ka tulap jung kini ki post kilongum ni ya ka project assistant ka age limit ka deba pemde bantam ya ka arpau nyosnam bat kandan ka relaxation adu san snam yaki schedule tribes bat yaka data entry operator ru pemde bantam yaka arpho nyong snam bat kumju ru yakane kendan relaxation adu san snam yaki schedule tribes ki tulap jengkini gi post kilongum ne yaka project assistant ka tulap kadai khatsan hajar hakashi banai bat yaka data entry operator ka tulap kadai kharar hajar shibanai te pihak ban trikam iu hapo kini gi post yaka post project assistant pihak ban le yaka computer typing lani pihak ban type haka computer pihak ban maintain lani pihak ban pay yaki cash book ledger book bat kwe de bat pihak ban maintain lani pihak ban pay ru yaki stock registers bat lada pidon kam ban tray susu sikiwe ru kinsa pentep yaka post data entry operator pat pihak ban yarap haka computer typing lani ban type haka computer pihak ban yarap de bat ki accounting bat lada pidon kam menteri susu sakiweru kinsa pentep mentapat ngipoi saki educational qualifications lani ki jing pulih ki bapi haban pendap syaba pin apply kini ki post yaka project assistant pihak ban pendap yaka graduation ke jongpi haka no ka stream bat pidai bandon yaka basic course haka computer bat pidai ru bandang ban type haka computer bat pendon kam yaka Microsoft Word bat ka Microsoft Excel bat pidai ru bandon ke jingnang haka accounting yaka kam data entry operator pihak ban pendap yaka graduation ke jongpi haka no ka stream kani ru pidon kam yaka basic course haka computer bat pidai ru bandang ban type hapo computer daga ba pendon kam yaka Microsoft Word bat ka Microsoft Excel bat pidai ru bandang haka tally ya gitu ki bakwa ban apply kini ki post pihak ban tho yaka application ke jongpi haka plain paper lani ka kod sudah bat pihak ban tho ru yaka kerteng ke jongpi ka permanent address lani ka no ka address ke jongpi bat pihak ban tho ru ki kerteng jongki kemi pa ka telephone number bat ka email address ke jongpi bat pihak ban tho ru yaki details jongki educational qualifications ki jongpi nadok ka high school lani ka class 12 bat chaneng bat pihak ban include lani pihak ban sen lang ru yaki copies jongki mark sheets ki jongpi bat ki certificates ki bapila self attest bat pidi ban sen ru yaki experience certificate lada pidon bat yakini boro pihak ban sen shakanika office kepada ka office of the chief executive officer state implementing agency department of animal husbandry and veterinary Lumding Jiri Shillong kanika application jongpi bat kini ki documents ki jongpi kadai banpoi shwa u pratrik banai Julai arajar alpoi ka interview naga benta kini ki post kandai hau kandai tarik banai Julai arajar alpoi hakapor sibje ado laibje minsni pat nomor badan kanika COVID-19 dan nika corona pihak banyo permission naki authority pihak raru yaki original documents ki jongpi ki ban proof yaka kerta ka jongpi bat pihak bra yaki certificates ki degree certificates bat ki mark sheets bat ki de ki kot kisah ki badan kam apor balong kanika interview ka official notification jangan ka advertisement ke bala pelak hi da ka
Meghalaya Veterinary pilak ban download naka description jangan nika video bab pilak ban pulihi lada piko ban tips isu sepang wiki details. Itu kiba prepare yaki exam dan kiba pen create yaki exam kam kom ki bank exam ki exam UPSC lani kinu ki kam government pilak ban pay yaki ki kot kiba ngala ayah po description jangan nika video kiba de ki kot general knowledge current affairs but ki kot general science namar hakum kini ki competitive exams lani ki exam kam ki should set yaki questions general science lani general knowledge but ki current affairs de kini ki kot kin nyerap ya pi lada pi prepare lani pi pen create ya kini ki judge exams pilak ban order ya kini ki kot link ba kini ki links ki bangala ayah po description jangan nika video.